هجمارك زاروک و نوجوان باجار اورمیه یتاخک هجارنشینا کردانه وان ریا ورزش دایه برخوا ده زاروکتیا خوده دست به ورزشا کنفو کرنب هر یک هیویه کوان هیا که ده پاشا روژه ده بگهنه آستکی بلند هدف هیا که از مثلا بشم المپیکا و مقام اول بینم و در سطح جهانی و کشوری دناوا وان نوجوانان ده هجمارك كچان تينا ديتن باوي وان كچان دبيجن همو هولي وان اوا كو كلتورا جداهيه دناو برا كرو كچان ده نهيلنو او بتمامي پشتوانن كچي خونه داكو ورزش بردوام بكن ما چه فرق نکرد که چیکار متاسفانه بچه که فرقی تیخی نداره نه کرده گلا فرقه نه قسمت که چه کارا گلا فرقی تیخی که چه کرده داشتیم به ورزش ادامه بدن فقط یا میران نه بو که چه جاتی بو میرا جاتی او کچن کود تمنی پچوکتی ده کتنه بروی واره ورزشه نها گهشت نه تمنی نوجوانیه وجه کتنه خما پیش به چونا جواکا کردی یک جوان کچان دبیجه کچ پیش نکوه جواک هر ویل پاش بمینه از بودای باباجی والدین ناجی تشتک بیجم که کشکه خو بلا پیشرفته بکن ندان نمالده مثلا آمانا بشون بلا پیشرفته بکن چند کچک پیشرفته بکن هن جامعه پیشرفته بکن ماموسته وا او تنه فێری وەشاندنا مەست و بەحینان نەکریە جوان را ڕۆژانە دەرسێ تێگەهێشتن ji ژیان و ئەخلاقێ civakî dibêje ew bi tundî êrîşî kafê nergêlekêşan û herdû kelekî dike bi nêrîna wî tenê li taxê hejarnişîn zêdetir ew tiştê wiha têne dîtin بونا چه وگوگوته دانشکده دا کافونا دانیم بونا چه آزادگانه دا کافونا دانیم بونا چه مولوی دا نادانیم بونا چه استادانه دا نادانیم بو فقط نا جامعه ها و قسمت ها و وگوگوتی انسانت ضعیف زندگیت که نداشتنه مامۆستەی بە ئەزمون ڕخنێ li berpirsên حکومî digire ku piçûktirîn piştevanî ji wan re nekiriye her tiştê hatiye kirin û têkirin li ser hêza milê wan bixwe bûye وضعیت مدبینه تمام قدرت ها خو اگوگوتی پی قدرت ها خو شول کن چه مسئول اگه حتی نه چه اگوگوتی نه حمایت ما هاتیه کرده نه چه تمام تشتیک که هم دیگه هم پی قدرت بدنی ها خو پی قدرت مالی ها خو اگوگوتی حرکتی انجام دادن نه خاطر بیش از لحاظ مسئول بله حمایت ای کاتبی تکرن بو قسمت ها ما چه حمایت نه هاتیه زاروک و نوجوانên taxa elwaça Ormiyê biqasî ku evîndarê werzişê ne ew qasî jî tirsa wan ji çarenivîsa gencên wê taxê heye ku ji ber bêkariyê û giringînedanê tu jî çarareşiyeke wekû maddeyên hişber yan betalbûn ji xewn û xeyalên jiyaneke tendurist bûne tenê ew warê werzişê nîne çendîn warê din yê werziş û kultûr û jîngehê hene ku ji xemsariya berpirs û giringînedana hikûmetê dilsojên civaka Kurdî pişt bixwe û hêvî bi zarok û ciwanan bo siberojeke geş zendên xwe hildan û milê xwe dane ber barên giran کنی برای شروع در چیه؟ هر انسان اگر حرکت